Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat rahmat hak lambung. Betul. Kamu dari kampung Mudung, kena waka teka. Ya tungku linto sidra tungku ampun. Betul. Kagumat rincung kunuk camong mbak hinyak darah. Gantung Mek ni kudang kamu dalam uro tutup. Sudih rakan lun nyo ranuk laye kamala. Sabar. Kaje tamang mbak adik kemala sari di dalam gedung. Yang kalan tengku ampun katugogo di mata-mata. Nyo ke adat ketanyo di dalam kampung. Betul. Kata junjung wahai saudara. Nyo. Linto baru geduk di gedang di yuk payung. Betul. Nyo kagumat ngarincung lagi raja. Etno semapa dari lun. Nu pudamong langsung bek nu pudong dalam uroka. Teguh sabar lun lauro ci. Waalaikumsalam warahmatullahi puja ke Allah mula pun haba. Selawat salam ke Rasulullah Nabi yang megah pangulai dunia. Betul. Memang ni pak uronyo kaget roh langkah uro pi cerahnya wahai saudara. Tetapi olinto baru katuk kena langkah. Kamu kutak roh ayah gatat maupun timang adat budaya. Yo golong kita mung polinto cedah. Pertanyaan dilai wahai ayah penting lagu ina. Menyo jit ni jawab pintu kamu pahah. Menyo hajit baru urah hinan le papa kapa. Berat hak kau. Memang bukan le tayang takalan bintang oh jula malam kagadah cahaya. Kalian lintu baru uronyo ganteng dan tampan. Lagi Sultan Iskandar Muda. Hebat kamu adik pelamin karena putra pang. Kamu nu ada bayang-bayang polinto muda. Tetapi bacunya apa pertanyaan. Penting hanapannya hi saudara. Nyan kagak utamong lagi udah kecau kagak utamong idang. Padahal dalam perpilakan hi saudara. Tetapi nyo kagak utamong lagi nyo penting hanapan. Nyan pe atau dalam yang kaneba. Dia pegang bacun mengetul lontuan karena auto dalam tempat itu. Puna geba wajib ke karah yang timpan yang bulak tinggi yang mayang gede yang darah. Nyo haneba kan tadi hanapan lagi perjanjian nyo kamu tukar. Yang dilai pak lontuan ni jauh bayarkan lagi bertiga. Hai kru semangat rahmat bak Tuhan. Betul. Ngan jawab rijang nu dengar haba. Makan. Yang kalian lidah idang angkai balik anak agam. Si kadu hadranya nu wahai saudara. Nu macam bagau kanai dalam. Lah rumah Aceh coba ciklu lagoina. Betul. Terus anak uji motor Arfan nak geba di lintu sayang. Betul bukan tu malam menyohana. Oleh karenanya bek panjang rendam di ulun tuan cika lain cara. Memang kagak butamang laju idang. Mai ba ulun tuan fikir baik nak kira geruda. Memang hek tak gujulang wahai ujubang. Masalah atau idang kalau jawab apa? Yut kalau nentu untuk dalam bermacam ragam kau tu dia. Kru semangat rahmat menghimpun. Uro tak dudung dalam uroka. Nyo ibu-ibu kamu kagak sah bak lun. Gaknya hana bayong yo ile budak bak muka. Tapi uro si malam kagak labo budak wahai tengkulun. Nu budang lah uro dudung nyo. Kan cukup haya lah kau ina. Ajak nu tamong laju lang gedung. Ambek tre ilun di lagi nyo anak meratha. Haba tengku. Memang tajak uidi putruk gede gerubak. Tajak upurlak putruk gede ulang ka. Lun kala lintu baru uronyo cukup tak laga. Wahai bapak lagi Sultan Iskandar Muda. Rincung pakai yang teglang mempacak. Hipatu laga merek lumbui tha. Kupiyah mengetuk pi cukup tak laga. Nyo ke hai bapak judo di kemala. Tetapi lintu barunya penting hanapan. Dia siapa petik pertanyaan Mbak Lun yang muda. Pat kejak ber kau yang pat pendidikan. Pegah harayakan laju bertiga. Karena lah depan nanggro dayo syariat Islam. Nyo bupung hanapan iman lam dada. Bujik gapa yang kau yang doa mano rukun Islam doa pemayang doa untuk malam penting lah kau ina. Yang mayo kaji memandung doa-doanya. Pintu mempalang ka lumbuka. Kru semangat rahmat mengkata nu dengar uranyo le jawab apa? Betul. Linto baro baik niat danyong wahai rakan rau. Kalau ke pariksa baro buat kantor KUA. Tu kalau mengatip awaknya memajarau. Ke pariksa hai ada ilmu agama. Dengku linto yang katrok kena wahai rakan rau na kejak sekolah. Kota hok semua hayu kon wayang. Yang jamun cubang nagah alam wahai saudara. Yang nu tanyong syariat Islam
Nyolintu baru luntuan cuco daripada ulama. Cuma di kamu di kampung hana galak le jabatan, hana galak harakan ke pegawai negara. Bah mengukat dagang-dagang yang penting na jajan ke tunyak darah. Kupa manyang tak pangkat alhat bak badan. Oh taduk di tinan plak lampun jada. Oleh karenanya wahai Cubang, ilmu tip lam badan wahai cedera. Hanu patih ni dengar berijang. Ni yukun bismillah hai Cubang. Baik ni fikir gereng lintu kamu bah. Cita juga. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau cukup tak pakai. Imam terawih anak peri belum batah. Alhamdulillah. Ainyan kekalian lan jauh kan ni dengar cukup kenang. Aku dah mong dah jauh beri lah. Karena kamu brok-brok dia urui nong. Yang gugom belangong tu tak ayah dada. Bukan le sayang tak kalian baca guli-guli titi hilang payah. Memang kita yo dua sang kan lagi ramu pakai. Kita pinyo adat bohati kata yo jaga. Di Pak Husaini je Pak pi senang bukan le. Nyo lintu bohati katruk gedeka. Oleh sebabnya nyo hana payang le. Mik ba MV laju ulun persila. Alhamdulillah puja ke Tuhan. Yang pujud alam langit ngondonya. Yang tidra udung sumapa truk bajai hitam. MT Jepang pi lagak lagoina. Cuma lendanyong bak dronuanyan. Di drong kana pasangan je kamu mita. Hukum dari ulun dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan